Kipulit ke East Khasi Hills hagas nginengkong kilak kem ya arngot kibru kibala Suba bakidei kibadan kti haga jing Pynbhei ya ubom IED hatem Metor men ha kemet ngi sai jain kat kum ga khobor bala pelai da USP ke East Khasi Hills district Urituraj Ravi IPS ulayatu bakidei ki arngot kibala syakem Suba kidei UI bakordor nong plu badang apon rius nem karata ubana West Jainte Hills district bala syakem na Shillong kat ba Uwei ubala Suba dan keti udai Dkhot jang keseng Hnyf uba Tarson lingba uba laksan popras nem karata uba na West Jainte Hills district pada bala syakem na katain dauki halo kena gijing syakem Dkhot ke Hnyf na kaliang keseng hapok kejing yalam jong presiden uba sadon bla kila late banyak kendu ya USP ke East Khasi Hills district hakas nginengkong bahadin bala adab ya kendu ya USP na kaliang presiden ke Hnyf ulaong bakaseng kan la ban pediang ya kecing penlong langknya ya kiseng balang uba sadon upentip bau ne Dkhot uba syakem ukurteng uba Tarson lingba pasan posan snem karta na dauki bau udai unong yalam bala rimha hakaseng babat mentai ya kakam kum disciplinary secretary. Yes, so starting from the incident that happened on the night of 9th at around 10:30 p.m. Near Syndicate Bank at Punjabi Lane. So after the BDTS team of Meghalaya Police, they confirmed that it was an IED blast. We have swung into action and we have started investigating the case. Now, based on the inputs and the materials that we received, last night we arrested two people, one from Shillong and one from Dkhot. Both are being forwarded to court today, and let's see how many days of police custody and all we get. Okay, and these two that have been arrested, one is from Shnopadang and the other is a resident of? He is presently native of West Jainte Hills, but presently resident in Malki in Shillong. Kenduk jengi SP ningkong ni laong bau Tarson lembau dari disciplinary secretary central body jam senjungi ya. Badai rong bau beri bola san snem tam. Tengi la persiang ban clear lor ke kes bala kemi umenin dala men. Nagaliang SP uang ba kedon ki jinglap sai ki pulit bau don ki ha ke jing Pynbhei bom hang ni ko Metor. Kata hi ke de ke jing pensai nagaliang SP but yang mentah kilara you support but ki pulit ki dangpan ka police custody satu PE kumpiu presiden jong keseng PE ba bendon ketiga ni mentah Tarson udah bola senior tu asing jungi ulong beri aktif senior member bola dia haka kartaru haka kamru de senior ngaya ka bangalau Shah USP banongi ba Tarson kum disciplinary secretary jong seng bundon ketiga ni kam kalong ba nimla ban pediat tentu nak kalian polis part ni nyong bai ngim kuat interfere pada ka investigation part of police ni super slow mangi lang kalian ngamar kawai long dei long ba wajai bola long ba ka kartaru banong ngau la ya terikam lang tala apos namu banong bung le songsit di kono kamun ya de kunti ko bom dei ngam la ban kalian ngam ju khamlap hidup kata te banong ya ka opinion jungi ka seng jong bodo di Dkhot jong sisi ka seng banong ba utar salom ba udan kti ha kan ni ka kam Pynbhei bom ka long gai bangim la ya kani ka jing Pynbhei bom mo nalu bala Pynbhei ki bom keleng tengani baji ha Metor ban su kunno than tang ya katu kaseng ya katu nong yalam seng ni katai kam de kalong ka bakala namar kani ka isu Metor kala de usia awathara khmat jong bok pelo jong bodo di ba idon kam pun kriya noi katu te don kam ka ngasgo batang don kam ka polis di Pynbhei bakan le ambuak nama ka jing pitar pai ba ka jing bab ban le sarkar ni ka Metor kadai goi ka tahu ba manu Pynbhei bom long kadai kam ke pulit bagian ban bot benia ba om ban su victimize lari ban su kemsuk ya ki no yalam seng balang kadai na kanong seng balang kadai gidot ke jing bitar ya ka Metor kadai jang ta ki bobun balang yang bakani sarkar mata laskut tang high level committee empat poi semua long kata kadai ka phang ka ba haban perkat na kalian polis depan na do sarkar ipasakur jong i ya thu bentan yona ba ini ba syakem idon bentalang akan ke pistol tidak berpatai em kalong komne kani nadu pasdang ke pistol ini bidai orang ba sa ko dauki te kasngin ningkong do bangili Shah yakini ru pelat berangkat bagi officer sarkar dengan berangkat bagi police department te damdan ini ba nginum tip hi tak snong mili Shah yakini nang nama ngaru ngam tip ba nama kadik snong Shah border ba sekenong ba
Don kami kecing Arab jong ite nadu boy la Arab sedang de idon keti boy ya man badon ki meeting man badon kecing kendu belin lan kata idon lang baik ya keren ya khana lang baik ngai ha ke justu kolong kumanga ka don keti ka pisto ka mir don keti yang pisto kelai ngata nimbon benta ta pumui pa Tapi ikum no habai di bukum ni par kolong hatu kolong tangam la long ka bon long ban pun jenjari kino elam seng balang ba. Kani kati ka kamu jong ka sarkar ban victimize ya ya kino yang langsung halang kamtam ya ki ala classified ya kita ki badan jinga dei berke Chelsea balong bakum ka seng chen ba nadu bangila shimti kum ka seng nga presiden ba shimti ya kadi kam balong bangim ya dei etro tengam la ban lagi ki member jingi ki kendu ki keren ki khana ki sendur ki ba me di lang ban kita ki khot jong saudak jong ta Chelsea ngai balong bangim ban jinga dei teng minum la ban sekti ta kata jinga dei par kalong be hakawai ka level kam dei jinga dei ka balong ban ya telun lang ki kam ki jam balik yang Chelsea pakata kalau difference point Tu pinyale ang naman ta. kani ngin up show ya ka finding jo investigation but lada ka investigation ka finding kamla bomdon ye ta kamot nginum skam jari kan dikijingne jo police di pandan kali ka ban jik terha ka jik bitar ka ban ka kapor namar kamdai tang ba person wat ka kali jongaro ka sya talasi arsil hapo boy wat ka kali ka banganya sya talasi klam da klam no what ki Dkhot jungi na nartiang ru shop hawan mi police station what ki Dkhot na la rombai shop hawan mi police station long kalong ke ga bangim la ko jang seng but min up shop ke ga bajia ya ga finding ha ga ni investigation jong ka case yung data sa Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center